Kia hora te marino. Kia whakapapa paunamu te moana. Kia tere te karohirohi. I mua i tō huarahi. Kia piki te kaha, te wehi, te wana, me te māramatanga. Mō ake, mō ake, mō ake tonu rā. Tihei! Mäori ora! Kia ora miriama. Kia ora mire. Kia ora whānau, nau mai hoki mai ko te wiki tua iwa, week 9 of our Māori language workout, incorporating Whakataukï, Kupu hau, Kïwaha, Whakataukï and Waiata. Kīnaki. Yeah. Ka pai whānau, welcome back. We're going to introduce some new kupu today to add on to what we did last week. Last week, this week and next week, they're all about kupu wāhi. They're about locatives, as in tēnei, tēnā, tērā, and that sort of, that's the flow, that's the flavour today. That's what we're going to be following. So whakarongo, titiro, and I can see our light flashing, so I'm going to move on. Miriama, tēnā koe. Tēnā koe. Ka pai Miriama. Miriama, he rākau, kōwhai, tēnei, he rākau, kahurangi, tēnā, he rākau, karaka, tērā. Kōrero mai. He rākau kahurangi tēnei. Ka pai. He rākau kōwhai tēnā. Ka pai. He rākau karaka tērā. Ka pai nearly became tēnei. Ai. Tō reira anō. He rākau kahurangi tēnei. Ka pai. He rākau kōwhai tēnā. Ka pai. He rākau karaka tērā. Ka pai Miriama. Boom. Miriama, e tū. Hu tino pai te tihate, e tū ka pai koe. Stand tall. Ka pai Miriama. Miriama, whānau, kupu hau. Nei, nā, rā. Anō, nei, nā, rā. Kōrero mai, tātou. Nei, nā, rā. Anō, nei, nā, rā. Ka pai whānau, whakarongo, titiro mai. Miriama, he aha tēnei. He rākau kōwhai tēnā. Ka pai. E hia ngā rākau kōwhai nei. Kotahi te rākau kōwhai nā. Ka pai Miriama. Miriama, he aha tēnā. He rākau kahurangi tēnei. Ka pai. E hia ngā rākau kahurangi nā. Kotahi te rākau kahurangi nei. Ka pai Miriama. He aha tērā. He rākau karaka rā. Tērā. Anō. He aha tērā. He rākau karaka tērā. Ka pai. E hia ngā rākau karaka rā. Kotahi te rākau karaka rā. Ka pai. Round one of two. Here we go, Miriama. Miriama, he aha tēnei. He rākau kōwhai tēnā. Ka pai. E hia ngā rākau kōwhai nei. Kotahi te rākau kōwhai nā. Ka pai. Miriama, he aha tēnā. He rākau kahurangi tēnei. Ka pai Miriama. E hia ngā rākau kahurangi nā. Kotahi te rākau kahurangi
nei. Ka pai Miriama, he aha tērā. He rākau karaka tērā. Ka pai, e hia ngā rākau karaka rā. Kotahi te rākau karaka rā. Ka mau te wihi! ka pai koe, ka pai, bum, 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 bum. Ka mau te wihi! Ka pai Miriama, ka pai whānau, thanks for helping us with your patience, with your whakarongo, your titiro. Nei, nā, rā, tēnei, tēnā, tērā, mauri ora ki a koutou, ka kite a pōpō, Kïwaha. Kia ora whānau, nau mai hoki mai, boom, boom. Nau mai hoki mai whānau ko te rātū, Kïwaha, Māori sayings and idioms and colloquialism and slang. Ka pai whānau, and it's not a slagging match, so, but I know Miriama, she likes getting stuck into the Kïwaha. She gives me heaps, don't you? Yeah. She loves those. She's excelling as a student, as a tauira tino pai. Nō reira whānau, tēnei rā, just something to think about. We're going to do 3 small Kïwaha, 3 sayings, and maybe I won't tell you what they mean, because as you know, they're not literal, so let's just see if you can work out what they mean. And maybe I'll just say the first one, and might say it with a bit of oomph, and then we'll put some actions to it, and we'll let you tell us what it is. So our first Kïwaha mo tēnei rā whānau, e nge, kōrero mai. Ka pai, and Miriam will say it with a bit of gusto. E nge, ka pai. One more? E nge, oh, ka pai. I don't know what that means, but yeah. I shouldn't have gone down the road with a bald tie. I got picked up and I got a ticket. Oh, cut it out. She loves telling me off. But that's our first one, whānau. So with Miriama's action, e nge. Try that whānau, tātou. E nge. Let's try it out on each other. E nge. One more for fun. E nge. Ka pai whānau. Mere, one for mere. E nge. Told you. Ka pai. Ka pai whānau, our second Kïwaha. Have a bit of fun whānau. You can't be too serial. But the second one, tauwanike. Tauwanike. Yeah, tauwanike. What does that look like, Miriama? Tauwanike. Oh, she's good at these, eh, whānau? Ka pai anō, Miriama? Tauwanike. Tauwanike. Ka pai, I might try that out, Miriama. Tauwanike. Ka pai whānau. Tauwanike. Ka pai tātou. Tauwanike. Ka pai Miriama? Ka pai. So our first one again, whānau. E nge. Tauwanike. Tauwanike. Ka pai aroha mai. And our last one, whānau, kei raro e putu ana. Kei raro e putu ana. We'll try that. Kei raro e putu ana. Kei raro e putu ana. Kei raro e putu ana. Ka pai Miriama. Koutou, kei raro e putu ana. Tēnō pai. Kei raro e putu ana. What would that look like, Miriama? Kei raro e putu ana. Ka pai. Kei raro e putu ana. Can we do that one more time? It might have been a fluke. It was. Ka pai whānau. Titiro mai. Kei raro e putu ana. Ka pai. Kei raro e putu ana. I'm going to leave that. We're going to leave that up to you guys. Have a bit of fun there. So just recapping 1, 2 and 3. E nge. E nge. Tauwanike. Tauwanike. Ka pai. And kei raro e putu ana. Kei raro e putu ana. Ka pai. Ka pai Miriama. Ka pai Mere. Ka pai whānau.
Mauri ora kia koutou. Catch you tomorrow for Kïanga, keyword phrases and sentences. Mauri ora. Kia ora whānau, nau mai hoki mai. Mātou ko mere, mere. Oh, ko mere. Ko mere ama. Sorry, cuz I got you mixed up. Yeah, we multicoloured. Rere ki. Ka pai whānau. Week 9, day 3, rā apa, Kïanga, sayings, Māori keyword phrases and sentence structures. Adding on Monday, kupu wāhi from last week, tēnei, tēnā, tērā, kupu hau on rā hina were nei, nā, rā. And we're just going to pick up and carry on from there whānau with our kupu wāhi, our locatives. So nō reira, tēnā koutou. Tēnā koe Miriama. Tēnā koe te umuariki. Tēnā koe. Kei te pē ea koe. Kei te pai, kei te pai. E ahua ngingi. Ai. Ka pai koe. Ka pai e hoa. Whakarongo titiro mai. A whaia he aha tēnei. He rākau kōwhai tēnā. Ka pai. He aha tēnā. He rākau kahurangi tēnei. Ka pai Miriama he aha tērā. He karaka rākau tērā. Kao. He rākau karaka tērā. Pui! Ka pai. Ma te he ka tika. So it's good you hear your own mistake and you just pause and you can pick up and correct it. So tino pai Miriama. Miriama, he aha te tai o te rākau nei. He kōwhai te tai o te rākau nā. Ka pai, e hia ngā rākau kōwhai nei. Kotahi te rākau kōwhai nā. Hoo, I was holding my breath. Ka pai. Miriama, he aha te tai o te rākau nā. He kahurangi te tai o te rākau nei. Ka pai, e hia ngā rākau kahurangi nā. Kotahi te rākau kahurangi nei. Ka pai Miriama. He aha te tai o te rākau rā. He karaka te tai o te rākau rā. E hia ngā rākau karaka rā. Kotahi te rākau karaka rā. Ka pai, round 1 again. Dong dong, ka pai whānau. Miriama anō, he aha te tai o te rākau nei. He kōwhai te tai o te rākau nā. E hia ngā rākau kōwhai nei. Kotahi te rākau kōwhai nā. Ka pai, he aha te tai o te rākau nā. He rākau kahurangi o Ka pai, whakarongo. He aha te tai o te rākau nā. he kahurangi te tai o te rākau nei. Ka pai, e hia ngā rākau kahurangi nā. Kotahi te rākau kahurangi nei. He aha te tai o te rākau rā. He karaka te tai o te rākau rā. E hia ngā rākau kahurangi rā. Kotahi te rākau karaka rā. Ka pai, we'll settle for that. That's a yes from me. Is that a yes? That's a yes from you guys. Wish. Mauri ora. Ka pai te mutinga Kiimai. Good work, Miriama. Te mutinga Kiimai o te wera. Ka pai, Miriama. Kia ora whānau. Te rāpare Whakataukï. Māori proverbial sayings, narratives, figure of speech. We've got one here today, whānau, on the tipu here.
using our rākau to help facilitate or articulate the Whakataukï. Because sometimes they're a little bit longer than e nge or tauanike, so we'll use the rākau to try and learn it. Ka pai, the thing is, all we want you to do today is to whakarongo, to listen to it, to just respond, just to say it, and not worry too much today about what it means, because that'll be part of your mahi koinga. Ka pai miriama. Miriama, he Whakataukï tēnei nō reira whakarongo mai, titiro mai. Miriama, whaia te iti kahurangi. Kōrero mai. Whaia te iti kahurangi. Ka pai, anō. Whaia te iti kahurangi. Ka pai. Whaia te iti kahurangi. Kei te tūohu koe. Kei te tūohu koe. Kōrero mai. Kei te tūohu koe. Ka pai, anō miriama, ka pai. Kei te tūohu koe. Ka pai miriama, whakarongo, titiro, ka pai. Whaia te iti kahurangi, kei te tūohu koe. Whaia te iti kahurangi, kei te tūohu koe. Ka pai, anō. I know you love it. Whaia te iti kahurangi, Ka pai. kei te tūohu koe. Ka pai. Me he maunga teitei. Me he maunga teitei. Me he maunga teitei. Anō. Me he maunga teitei. Ka pai miriama, ka pai, whakarongo ki te Whakataukï. Whaia te iti kahurangi, kei te tūohu koe, me he maunga teitei. Whaia te iti kahurangi, kei te tūohu koe. Me he maunga teitei. Ka pai. Ka pai nērā whānau a Miriama tino toki ia. Miriama, kati o karu. Kau e titiro, whakarongo. Kei hia koe. Miriama, whaia te iti kahurangi. Kei te tūohu koe, me he maunga teitei. Kōrero mai. Whaia te iti kahurangi, kei te tūohu koe, me he maunga teitei. Oh, Miriama! Ka pai koe! Miriama! Oh! Ka pai, Miriama! Ka pai, tino toki ia whānau. Nō reira, koutou whānau. That's your mahi koinga. But let's make it relative to your reo, your journey, and you want to learn your reo and all the things you want. There's a little bit of something to think about. You check it out. What does it mean? And learn how to say it whānau. Use some tapu, use some of your things at home if you don't have rākau, just to help you break it down and learn it for you and your whānau. Whaia te iti kahurangi. Kei te tūohu koe. Me he maunga teitei. Ka pai whānau, ka kite a pōpō Waiata. Kīngaki. Geez. Kia ora tātou. Kia ora tātou, te whānau. Welcome back. Ko te rā mere, Waiata Kīnaki. Week 9, it's our 9th week whānau of our 10-week Māori language workout. Build up with all those components throughout the week. Kupu hau, Kïwaha, Kïanga, Whakataukï, and here on rā mere to support all that mahi with a Waiata Kīnaki.
And I don't know whether it's relevant or not, but it's relevant in the way that this week that we've been helping each other. I've been helping Miriama. Miriama's been literally helping me. And we've been helping Mere, and her reel's coming along too. And you guys, all of us. So it's about that personal pronoun thing and saying māku. And so try that. Māku. Māku. Kapa māku. Ka pai. Māku. So try that whānau at home. Māku. It's about māku, that māku. Ka pai. Māku koe. Māku koe. Ka pai. Māku koe e awhi. Māku koe e awhi. Ka pai. Ka pai, a little bit about that whānau. So when you hear this waiata, you'll know what it's about. But it says, Māku rā pia. Māku rā pia. Waiata mai. Māku koe e awhi e. Ki te ara, ara tipu. Māku koe e awhi e. Stop holding my hand. Ka pai, let's all sing it together, whānau, and we'll sing it to you. Māku rā pia, māku rā pia. Māku koe e awhi e. Ki te ara, ara tipu. Māku koe e awhi e. Ka pai, and that's what it is. It's māku koe e awhi. I'll help you, you help me. Miriama helps you, you help her. And we all help each other. And even Mere. Māku koe e awhi. Māku ia e awhi. Ne? Ka pai whānau. So there's our waiata finishing off for the week. Thank you for supporting us and doing the mahi throughout the week. Before I finish off, WHAKARAUORA tomorrow, rest and recovery. PDFs will be out, and the ebooks for tomorrow, for Saturday, something for you to go over and elaborate from your puka iti, and now rewrite it all with the elaborated version into your puka tuhinga. But in the meantime, Māku rā pia, māku rā pia. Māku koe e awhi e. Ki te ara, ara tipu. Māku koe e awhi e. One more for Mere whānau. Māku rā pia, māku rā pia. Māku koe e awhi e. Ki te ara, ara tipu. Māku koe e awhi e. E rongo whakairia ki ronga kia tīna. Tīna! Haumi e hui e. Tai ki e. Kia ora koutou.